Kabanın içinde namaz okusa bolboybu. Nafil namaz okusa talaşsız bolot. Farz namaz okusa bolboybu. Bizde Hanafi mazhabda bolot. Farz namazda. Hanbali mazhabda bugün Maliki ekonda oluş gerek. Bular olsa farz namazı Kabanın içinde okusa bolboydu deydi. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içinde farz namaz okugan emes deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içinde nafil namaz okuganı var. Bирок ошо киргенде ошол убакта farz namaz жок эле. Бирок окуй турган болсо bizde боло берет дейт. Себептен мутлак намазды Кабанын içinde окуса болот деп жооп беребиz. Эгерде жамаат менен амин айтпай калсаңыз намазыңыз боло берет. Сүннөт калып кетет да. Ошон үчүн иншалла жакшы сиз көңүл менен намазда туруңуз. Имам валаддаллин дегенден кийин içinizden amin деп айтыңыз да. Купия айтылат намазда, үн чыгарбайт. Купия айтылат Ханафи мазхабта.